Lakhan Erka Hamran Constituency a polling station 3 tang Samjin Pensi Karbi Anglong Thomas Council MEC Kilik Padopon Longlo. Karbi Anglong Thomas Council Bangpho Kilik Nilip MEC Constituency ka parlo. Pangti Kro polling station la pena khoi puta polling station alongta mesen pen bochok nulong pamelo. Lakain ko rapo nilip MEC Constituency ka parlo. Pangti Kro polling station la pena khoi puta polling station alongta mesen pen bochok nulong pamelo. Karbi Anglong Thomas Council Bangpho Kilik Pini Wosiga Cheklo ni final keeper ni Karbi Anglong Adang Pia Constituency Tinta Bangpho Kilik Peman Ponlo Lason Thak Taxi Nilip Constituency Arlota Mesen Pen Bochok Dunlong Pamelo Lason si Nilip Arlo Khoi Puta Polling Station Lapen Pangti Kro Polling Station Along Lapen Nilip Arlo Polling Station Along Tinta Ing Samjin Pen Karbi Anglong Thomas Council Bangpho Kilik Pachon Ponlong Pamelo Chokhiala Pen Philip Kiso Lotiki Minius Karbi Anglong Bang KC bang pukul sangwai non dambong lo silang cuma PS along sonsen pensi kesili bang dambong lo nai santuin sa ada kesili bang ke dambong bang ke la dapang di kro PS pulling along 31 PS along don dat ke dambong la bang ke EPHRC sinon dambong lo total voter bang ke la ke pharo plira trogner kebra isian do na penal tempan pensi long unko Nili tungke highway nangi pusi pen high alo puning che thesi nili tum ladak pharo ka thom an high nangi pusi ni tum assessment se total voter 480 ang penal 350 ang longdon bek nang popolo pen high alo pusi ni tum ning che thelo to da baji na ke pen non baji kre hi ne por chok rang an se tamela puson se ning che the pen rom lo pen ten kam tiya kon bon na tuma candidate men ni tuma candidate men la ke nili pen kitho doni PHRC sa rajasti se highway po ni che telo ni tum president hoi pen si ni na bang salam vai da pen paklang Lakhan Erka Hamran MEC Constituency Arlo Wosiga Cheklo ni final keeper ni Karbi Anglong Thomas Council MEC Kilik Padopon along Tina polling station da Samjin Pensi Padopon long lo pusi Hamran Constituency along APCL candidate Angtong Tikathar pen Perang Kating no lamthe paklang pon Karbi Anglong Thomas Council MEC Kilik Padopon pe aprang Wosiga Cheklo ni fight rock ni mate tobe jopor BJP claim bang potuma pan along Tina polling station along ke dodon Tina tuma bang popan tangka phoro poporon damlo stame lahalama pot DC pen kirip tarlipsi action en pun popuda thangalam ave sita Hamran Constituency ra bangke laha tangka paisa alam matha thisi awatar tumsi vote ke jolong kya mena akemang mate aning kang sama party panse vote joglo lasinona pong Karbi Anglong Thomas Council MEC Kilik bang phokang wa along ke BJP candidate Mongol Singh Timung khayone lo posi pachini pon Hamran pen Birson Haloti ki News Karbi karena satu teman tinggal tu head dakpen ini di nom tension sampai aku bi antar kan bang Indonesia mengerti dulu kemudian untuk apa satu teman tu head kami di sini panggilan tu sampai antar di kali tu dan nampak kami dah isi polling station no bang ke lot box tu bang ta patu juga patu juga bang ali hela isi hela isi sampai tengah macam ni ada sih tu dengan cek masih sini di sekitar orang tu lot box tu bang ke ala tinggal di blok ni, yang aku nak ni mana bang ke, tu itu. Bila hanya dah bang ke, Hamran nong nong lepas teman bang nan jadi. Tapi ni si pintu lu perutang teh Hamran nong lepas teman ke jadi, semua sisi atau teman ke jadi di bang ke ni di mana tapi ke rapi sisi sen, tapi kerja konsumen aku tidak ke bang ke, di samping lah semua sisi kartu nong ada ke, sisi dulu karai bagi dulu. Tapi itu kurang kan tapi kalau sisi itu salah, ini saya nak dicoba. Lura menghang sajong tiang di tamat hapen. Dak mesen niat betul ni mat hapen alang kita. Anak kecil cek ke pengan ni dan selang bang. Super sisi orang pantang etis. Isi jangan tuan telah niat betul ni lagi. Kita me dak bangke alang digai kem ke dalam. Lu tang teh. Luram ronghang hello. Bitung long harde ke thor arong ke. Tapi tidak produk.
Dak hamren na konstitusi nongsa tuwi hedang nake atum kai kita last night last night along bang atum aro pop don bang kali data inut pensif aro pop sila so picha ka bangke non bit ngalo tame isi envelope doma jadi envelope along se thap tini si kita apendak hamren along tame envelope nong thake thap bang data biota besi tame aro pop si ini ka dong nasi daga bangke langdam elo pulutan te PN election data ke kali dana dak observer tum dulu laten dak election commission tum kuan ma tum aria ke ngapong kenai hedi tum serial lo mati di upi ma kenai tong serial lo kita me latum dak hang ta aron tang thak ta latum lang lo ni juga nong hang pada dak nomination pakai jong ita tidu chok office me kai lab lo kher ke hak ke theng ke jok pada kam tido areng ke so tum handa dak isi tingo parjabun kita bilo ai hui paklang ayan ta ang action ta NA sidak non mo sing ti mula hok dak paro pokoke rom te ma kita dilihin pen nona bangke DC tum kupine ing kai ji tang ho SP tum pine dak kiri tarde pen kupine ing kai tang ho bangke asap ta link ke theke abi wo kit ta me sining te bang la no aro popo uri sire rom kita me ara tum bangke mo sing ti mula hon bangke aning ke jok ke pam ni sidak hamren pen bangke yung hele mo sing timu ada kong si harang ke kita me election na bangke arang di bangke kai dulu on timu election ke sedang an kita me APS ke kan rar tum sini ke presiden ke jok mon si biar no kan